Mutongoi waka kauntini ya Kitui Daktari Irene Kasalo ni waikithisia enenthi kana akethiwa 11 ya masemba makivila cha ungavana kauntini ya Kitui mwaka wa 2017 na kuweta utongoi wake wikivathukanio na utongoi wa ndongoi ila ingesia kasiethete utongoi ni Kitui na ndaile kwelekanio nasio ovanini na kuweta matambia make maesa uthengiania namo. Kasalo aweta ukavindani kala watambuka kiliombungeni cha Kitui East wadini ya Endau Malala ni kunenga mbesa sia ikundike Mwaito vamwe na kuvingwa nyumba ila unakie musi umwe kisioni cha Malalane na ola unanyamaite ni vandu vakukoma. Onesmus Chalo ena mavombe yange. Mutongoi waka kauntini ya Kitui Daktari Irene Kasalo niwaweta kana utongoi wake ta mwana mukawine kivathukanyo na utongoi wa kangiala methito utongoi ni kauntini ya Kitui na ndaile kwelekanyo namo iweta matame make makiuthukumi mekivathukanyo muno. Kasalo aweta ukavindani kala watambuka kilioni mbunge cha Kitui cha umeloni wa Suva kauntini ya Kitui ndambuka ya kiuthukumi kunengana mbeza cia ikundi umana kuvingwa nyumba ilo na akimusi umana ulo na nyamaito ni nyumba kisioni cha Malalani alo aweta masemba na ndoto yake ya kukitio gavana Kitui iyovo na akethi weleveni nenya mundu kivila ya mbe wa munenge akele athukuma mundu manene mbe wala na athukumila na yombe na nijo Kasalo endeze na kwa mathukuma ka akele nyamwe kiongo muje ka kana mkekito geza ngwenda kwambia fresh kana kwa kando no athukuma kandi thukuma ai ngoko ma kana kwa kaunti no athukuma kandi thukuma ya no makwazia twisa kwa Kasalo nikiveti kivetu na nenge tu ya kinemo Mwaito mwana utwae mwitu yake no mwana utwae kibetiche mwana utwae Kasalo nde mwana utwae no maginya makwa ni mamuonete tio mamuonete ndo ndithukumite ina qualification nasio ndema kwaze makwenda kwa mundu akwite kivila sio theni nasio ingina wetakana utongoi wa mwana mukandwa ile kuwothiwa ona vanini kwa kila wetakana no tonya kuvanga serikali no thukumu wa kaunti ya Kitui ta governor pawa ya mundu ekalile kivilani ni kwaze unawike no unakwikata Kasalo eba lawe akwaze enda kwa kavengi vako na bakwikwata kiyo yote ta pawa either ikalilo ni mundu muka either ikalilo ni chicho kivila ni kwaze unawiko no kwikwata na already ni mumanyeta kana Kasalo aze unawiko ni wikawata ni wikawa wo unyendika kuthwa ni kwita ni mundu muka na matukwa kana mama kwa kamisi ona wiyovo no akulia kamba kukwata mbumotongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndini wa savali yake ya komando usumbe wa nthi ya Kenya tika kaunti ya Kitui ile kwa kanyumba mnyongo ile acha nyumba mnyongo ile ngidelete ndio hivi ngua na sasa hii ndio yakele oite pake kila kitu ile ndivingua ite wenda maya vingua nenda kabengi kwenda vingua yake na momenge be vingua ite kuona mweka la rakenda hizo kidema vingua nono mpu hata nekata nono menge milio onabe andi mabirukite ano shwari na kutongia ngepo beno ndo wakunenge buso ya kwitha ne women Kitui County kenda wise kwitha ndo nyote bya ndo kwitu kwanza ya mubemba tono ando maende Malalane nene mwendete na uyola ne thukumite kuone ya mwingi ungi ona ni nuletwe niguo actually ona ciana ila ci wero bano ni wa ni sindano ona ndio ililikana nondo oibe na ciana mbe wa manele nende osomera Kitui County ila nende osomera scholarship ni bie form 1 bika form 4 natiko ibanusu nego babisi wonze Kasalo ni watambuka skuru na musingi wa Malalane kwathana kutethesia kwikia mio ya lab kutethesia manyua kukwata kisomo televote bilingo mavo Mutongoi TV ni Onesmus Chalo.